أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहतरम हजरात ngasi जिलहिज्जा की अरोइब तारीख अदुगा ngasi था उरबा मतुंगदुदा मगरिब मतुंगदगी मुहर्रम की अहौबा अहानबा तारीख ने बहुगदोरिबस तसेंगनमकी अखोइना इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की मतंग करीगुंब पोसक अम्म फौबा खंद्रगसु मुहर्रम हारिबा थासिदि अयामना लोइनमक तानरबा nghaktani करी मरम गिनो हाइबा मतमदा मुहर्रम की थासिसु अदुगुमलबा मतिक मगुल लेरबा थासिंगदुगी मनुंगदगी अम्मने अल्लाहना कुरान की मुहर्रम थासिगी मतंगदसु हारिबनेबा अरबातुन हुरुम था मरी ले यामना मुहतरम ओइबा यामना मुअज्जस ओइबा अदुगी था मरी दुगी मनुंगदगी मुहर्रम हारिबा थासिसु अम्मने अदुगा मुहर्रम की था हारिबसी इस्लामिक कैलेंडर की हिजरी की अहौबा थाने इंग्लिश कैलेंडर की अहौबा थासी जनवरी की अहानबा तारीख अहानबा डेट असिबु अखोइना न्यू ईयर रेना खंगनरिबनी असुमना हिजरी कैलेंडर की अहानबा थासी मुहर्रम की थाने असुमना करीगुंबा मगरिब मतुंगसिदा था उरगदी हिजरी की सोक लिसिंग अमगा चंब्रीगा निफु तरुक मुहर्रम की अहानबा तारीख ने बहुगदौरिबसे करीगुंबा ngasiगी numit asida tha udrena khallagasu hayengdi sukchoi soidenamaki adugumlaba islamic calendar gi handakki chahi sigi ahanba tarikh ne bahaugadoribase masigi muharram gi tha sida no manumit amasu leiriba muharram gi tarani panbasi allah amasung rasul gi nastikta yamna matik magul leiba numitne मसीगी नुमित असीगी फजिलत मतिक मगुन सिदी नुमित तरानी वाटली बनीना मसीदी कोना इखोई खन्नसी अदुगा ngasi इखोइना नैनगदोरिबसी इस्लामिक कैलेंडर की अहौब नुमित असिदा अनौब चही की अहानब नुमित असिदा इखोई करंब अमल तौगनी इखोई करीनो तौगदोरिबसी अदुगा मसीगी इस्लामिक कैलेंडर से करंब मतमदगी होरखिबगे इस्लामिक कैलेंडर की ममांगदा करंब कैलेंडर लेरंबगे हजरत ईसा अमसुंग इंग्लिश की कैलेंडर सिगी ममांगदना करंब कैलेंडर लेरंबगे इस्लामिक कैलेंडर हिजरी कैलेंडर से करी मरमदगी हौदोरखिबगे हाइबगी मतंगदनेबा ngasi अखोइना नैनगदोरिबसी मोहतरम दोस्तों अल्लाह ताला ना अखोइ पुन्नमकपु मतमगी पाबंदी की साता पाबंदी नाइननेबा थंबिरिबसी अखोइगी मतमसिदा चही मा खैदोइबा चही सिदा था तरागनि थोइले मसी पुन्नमक असि अल्लाह ताला ना खैदोरकपनेबा कुरान की मनुंगदा अल्लाह ताला ना ने हाइरिबसी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब व कुल्ल शैइन फ़स्सलनाहु तफ़सीला अल्लाह ताला ना कुरान की मनुंगदा हाइरिबसी अइना नुमित अमसुंग थासिबु सेमबनी थासिगी मंजिल सुतेता होल्ले करी मरम गिनो हाइबा मतमदा चही अमसुंग थागी हिसाब तौनांगाइगी दमक अमसुंग मतम मसिबु एंथोकपदा लाइनांगाइगी दमक असुमना मतम खुदिंगमक्ता जमाना खुदिंगमक्ता मतम मसिबु खैदोकनांगाइगी दमक्ता हिसाब अममम लोइनमक सेमगा थमनारंबा ngakतनी हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम की जमाना की ममांगदा रोमन कैलेंडर हाइरिब कैलेंडर सिने बलेरमलिबसी मखोइगी कैलेंडर से मार्च की तांग कुनमाथोइदगिने बहोरमलिबसी मतमदुगी अनौब चही न्यू ईयर से 21 मार्च तगिने बहोरमलिबसी सिगी मतुंगदगिदी रोमन की अचौब निंगथौ अमा जोलिस सीजर हाइरिब मिसक असिना ओंथोअगा चही की अहौब थासी जनवरी फरवरी दगिने बहोरिबसी मसिगी ममांगदगिदी जनवरी फरवरी हाइरिब था अनिसे हबमदे सुमनखकी था तरा खक्तने बो ओइरमलिबसी सिगी मतुंगदगिदी हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम सी अल्लाह ताला ना जमीन नसिदा नबी ओइना थारा अब मतुंग ईसागी मजहब ईसाई मजहब असिबु अचौ अचौब निंगथौ कयादा लैरब मतुंगदगी अचौ अचौब निंगथौ मयाम सिंगसिना पुंजन्नरब मतुंगदगिदी जोलियस की मिंगदा लैरब कैलेंडर असि हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम की मपुक नुमित्तगी ओंथोखिबने तसेंगनमकी हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम की मपुक नुमित कना अमफोब खंगबा नत्ते सुमना खक्की नुमित्तु ओइरंबा यायेना खन्नबगी वानी अखोइगी नबी अलैहि सलातो सलाम अखोइगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मपुक नुमित खंगिबा सुमैना अतोप नबी अमफोगी मपुक नुमित खंगदे हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम की मपुक नुमित्तगी लौरगा हुजिक फावबदा एसवी कैलेंडर इंग्लिश की कैलेंडर ने न चतनरिबसी सिगी चही लिसिंग अनीगा कुनमरी सुबनेबा चतलिबसी मसीगी मतुंगदगी हजरत ईसा अलैहि सलातो सलाम की जमाना लोइखरे अखोइगी नबी अलैहि सलातो सलाम की जमाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना लाए अल्लाह ताला ना मुसलमान सिंह सिदा अचौ अचौब इज्जत
kaya pinabire, hukumat kaya pinabire, hukumat semba hore, musalman gi sarkar semba hore. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu gi khilafat maha ki sarkar neba, maha ki hukumat, maha ki sarkar asi murabba mail lakh kunni thoidane ba sandokri basi. maha ki sarkar, maha ki khilafat ki zamana sida sahabiya malayram meba Hazrat Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu hairiba sahabiya si Kisra ki governor neba. Mahakna tara taret suba hijri da Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu da chithi ire eba. Ya Amir al-Mu'minin, nahakna ekoi da chithi tharai, nahak ke ahkam neba tharai basi, karamba matam dagi hauraga karamba matam danu loi gadori basi, nahak ke chithi si karamba matam dagi tharakri bano hai basi, ekoi da khangbang amdre. Aduna nahak ekoi ki damakta calendar amma semba darkar oire. Masigi chithi si sahabi si gi maikei dagi la aba matung dagi neba Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu na sahabi si loinamak punjallaga sahabi loinamak dagi rai lauri basi. Aikoigi musalman khakki oiba adugum laba calendar amma semdaba yadre aduna karammaina semgadabano haibasi nakhoi loinamak mot pinar usini. Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhuna sahabas singsidagi mot lauba matamda sahabi kharana hari ibasi huzur sallallahu alaihi wasallam gi mapok numittagi calendar si semgadabani. Asumna sahabi kharana su hari ibasi badar ngamkhibado adugi matamdudagi calendar semgadabani. Asumna sahabi kharamana su amaka hari ibasi Fateh makasi ngamkhiba numit ngamkhiba matamadudagi calendar semgadabani. Sahabi kayana tongan ba rai tongan ba mot neba pinar ibasi maraksida Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu na hairi basi. Taseng namaki Islamic calendar ma semdaba yadre hairagadi adugum laba nabina hijrat tawkiba matam hijrat tawkiba numittudagi sepam thoi. Kari maram gino haiba matamda Huzur sallallahu alaihi wasallam na Makadagi Madina gi maikei da hijrat tawraba matungdani Islam gi musalman gi chawlakpagi yamna achauba zariya ma oiri basi. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu ki raay si Hazrat Umar na aduki matik pamaga Hazrat Ali ki raay da faisla taramme. Asumna Islamic calendar Hijri calendar hairi basi Huzur sallallahu alaihi wasallam na Makkah dagi Madina gi maikei da hijrat tawkiba numit adudagi hauraga ngasi Hijri chahi lising amaga chambriga nifu taruk neba hogadori basi. Sigi matung dagi amaka Hijri gi chahi asi ahuba tha se karamba tha dagi hogadori bano. Masigi matang da su tongan ba mot neba sahabai kiram sing china pinare ibasi. Masigi matang da su Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu gi rai daneba Hazrat Umar na faisla tari basi. Hazrat Ali na hari basi Muharram gi tha dagi haupam toy. Muharram sigi mamang gi tha ani Zulqaida amusung Zulhijja masigi tha ani si Hajj ki tha ni. Masigi tha sida Arab ta leiriba misak khudingmak Hajj ki damakta Makkadani yori ibasi. Makhoina Hajj tawraba loiraba matung sida yum hanba matamda Muharram gi ahanba tarik si yawe. Asumna makhoina Hajj tawraba matungduda halaaga anauba chahiga loinaraga mayumda hankhinangai gi damakta Muharram gi tha sidagi haupam tho isine. Masigi Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu gi rai si Hazrat Umar na pamlaga Islamic calendar Hijri gi auba tha si Muharram dagi neba hauri basi. Huzur sallallahu alaihi wasallam na Makkah Mukarrama dagi Madina Munawwara gi maikei da hijrat tawbagi matang si karamaina tawkhibagi haibagi matang da mamang da khanna khrabani naina khrabani. Ngasi aikoina khanna gadori basi Muharram gi anauba chahi sina lakpasida sahabai kiram singsina karamba dua solambagi karamba amal tawrambagi. Masigi matang da Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam ki hadis sharif ama phange hairi ba hadis si sahabi amana riwayat tawbane ba mahak na hairi basi anauba chahi si Muharram gi anauba chahi si lakpa matamda masigi dua si aikoi punnamak amana amaga tambi narammi aduga masigi dua si solammi. Sahabai kiram sing makhoi masin hairiba dua si tamnariba taknariba si Huzur sallallahu alaihi wasallam dagi suksoi shoidara maki tambo iramgani. Aduna aikhoisu anauba chahi sina lakpasida masigi dua si son gadabani. Allahumma adkhilhu alaina bil amani wal iman was salamati wal islam wa rizwanin minar rahman wa jiwarin minash shaitan. E Allah aikoi punnamakpu shanti amasung iman ge satta salam amasung islam ge satta rahman ge razi mahakna yabiba amasung shaitan ge hifazat ka loinaraga sahi asibu hawanbiyu. Masigi dua si aikoina solaga Allah taala da dua tawgadabane. E Allah aikoigi haukiba mamangi haukiba guna punnamakpu nahakna kokthokpiyu lakadoriba chahi asibu nahaki iman amasung islam ge satta
nahakki rahmat amasung barkat ki satta loinhanbiyo ए अल्लाह अखोई इथक्ता लाकदब फत्तब आफात बलियात पुनमक्तगी हिफाजत तवहनबियो ए अल्लाह नहाकना अखोई पुनमक्पु अदुगुम लबा नहाकना याबीबा बंता बंदी सिंगदुगी मनुंगदा चलहनबियो हाइबसे अखोइना दुआ तौगदबनेबा हाइखरिबा वफम खरसिदा अखोई पुनमक अमल तौबिगी तौफिक पिनबी बोइस